Bakwethu siyathokoza ukudibana njalo kuhlelo lwethu lomaviki wonke. Buza Ibhayibhili likuphendule. Thanda ukubonga elikuletha kithi. Abanengi basitshela ubana uhlelo luyabaphathisa. Kuyasithokozisa khona lokho kakhulu. Ngithanda ukwamukela abafundisi bethu ababili, impofu zombili ezihanqe indlovu. Ngithanda ubana banikele ithuba ubana basamukele basibingelele ngamafitshane. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwana liviki okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo lapho sifunda khona ilizwi likaNkulunkulu. Sibuza iBhayibhili lisiphendule. Okhulumayo ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga abafundisi. Balaleli ezami inombolo zocingo, mina ngumfundisi uS Ndlovu maviki wonke. Yezami inombolo zocingo 0718444196 ku app 0718444196 xa utshayela ucingo 0786204000 0786204000. Ngiyaziphinda nje ukuthi sizijwayele. Bafundisi, kasingenene endabeni yethu yosuku namhlanje. Indikimba yendaba yethu ithi uJesu lemthetho elishumi. uJesu wayiphatha njani imithetho elishumi? Ngoba sizwa abanengi besibona uJesu kazange abe le ndaba lemthetho elishumi, waletha imithetho emitsha. iBhayibhili lithi, ake silibuze iBhayibhili. Siyabonga. So sizasungula lapha ngombuzo owabuzwa uJesu. KuMateyu 22 ivesi 34 sisiya ku40. Kodwa ngizaqalisela kuvesi 37. Yeah. Ithi yona uJesu wathi kuye, "Wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, la ngomoya wakho wonke, la ngengqondo yakho yonke. Yiwo lo umlayo omkhulu lowokuqala. Owesibili ufana lawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo mlayo emibili kumiswe umlayo wonke labaprofeti." So uJesu lapha uyasivezela ukuthi injongo yomlayo luthando. Kumbe ngithi mina umlayo weyeme esisekelweni esiluthando, ngoba uNkulunkulu uluthando. So imilayo ifinqwe yaba semicijweni emibili kumbe yaba kumaqembu amabili. Imilayo yakuqala ithi thanda uNkulunkulu. So imilayo engu4 eyakuqala ikhuluma ngothando lomuntu kuNkulunkulu. Imilayo engu6 yokucina ibisikhuluma ngothando lomuntu kumakhelwane kumbe komunye umuntu. So injongo yomthetho luthando, ikuthanda uNkulunkulu sigcina imilayo yakuqala emini, lokuthanda umakhelwane sigcina imilayo yokucina eyisithupha. Mfundisi, kuthi ukuthi ke singakhangeli umlayo njengento ewomileyo, eqinileyo, engenathando, angazi ngubeke njani. Singakubeka ngale indlela. Sikukhangele ngani isithwale singela sithebo. Sikhangele umzali. Umzali uyafaka umthetho ngikhaya. Umzali uyabefakela umthetho abantu abakhe ngoba uyabathanda. So ifoundation yomthetho yikuthanda abantwana lokubavikela ukuthi bangalinyazwa izitha. So lo uNkulunkulu laye unjani? Unjalo. So imithetho kaNkulunkulu isitshwala esihamba lesitshebo esimnandi esiyenza ukuthi umzimba wakheke umuntu aphile, ngoba imithetho yokusivikela lokusiphilisa kuhle, sithandana, sithanda uNkulunkulu. So kumele ngasikhangele njengento encindezelayo. Yes. Kulomthetho bafundisi okuthiwa ngumthetho uJesu okuthiwa ngumthetho omutsha. Angazi uthola ngaphi? Siyabonga mfundisi. Umthetho lo okuthiwa ngumthetho omutsha siwuthola encwadini kaJohane sahluko ngesika 13 ivesi lingeli ka34. Ngizafunda lapha ithi yona ke ngilinika umlayo omutsha okuba lithandane njengalokho ngilithandile mina. Lani lithandane. Sinanzelela ukuthi ngilinika umlayo omutsha. Kodwa ngifuna ukuthi kucace ukuthi ubutsha balumlayo kayisikho ukuthi uyehlukene lemlayo elithumi esikhuluma ngayo. Ubutsha bakhona buza ngendlela uJesu acasisa ngayo ukwenzela ukuthi abafundi bakhe bazwisise. Singananzela uJohane chapter 13 uvele lapha uJesu wayesekhuluma ngokuzinikela kwakhe sevalelisana labafundi bakhe. So uyabatshela ukuthi ukuze abantu balazi ukuthi lingabafundi bami kumele lithandane njengalokho mina ngenza njani ngalithanda.
ento singananzelela khona ugcizelela yona lana imithetho esesigabeni sesibili kusukisela kumthethweni wesihlanu usiya kumthetho wechumi. Mfundisi, abanye bathi bona phela nxa umthetho lo mutsha usuthatha indawo yemdala, nxa singancedisana khona ukuthi nxa kuthiwa khona mutsha utshoni ukuba mutsha kwalomthetho kuthi uthatha indawo yomthetho emdala wengeza kwemdala elichumi kutshoni ukuthi mutsha. Okay, mhlawumbe singakhangela lapha egameni lele lokuthi ubutsha. EBhayibhelini kulamagama angaba phose mabili asivezela ubutsha. Elinye liveza ubutsha mayelana lesikhathi ukuthi into le intsha ngoba ikukhangelwe isikhathi. Then bese kusiba lobutsha obuveza mhlawumbe ukuzwisisa okutsha. So uJesu igama lisebenzisa lapha nxa esithi umlayo omutsha ligama eliveza ukuzwisisa okutsha. So uJesu kathi ukuthi selahla imithetho emidala kumbe selahla imithetho elichumi. Kodwa uthi selethe ukuzwisisa okutsha abantu akade bengelakho ngoba uJesu engakachasisa umthetho ubona bebengakuzwisisi ukuthi umthetho ukhuluma ngothando, ukhuluma ngothando uNkulunkulu, bebekuthatha njengento yokuncindezelo, njengento yokuhlukuluzwa. So uJesu nxa esithi ngilethe umlayo omutsha uthi ukuthi ubutsha bokuzwisisa ukuthi umthetho lo wanekade uvela ukhona kumele libe kwazi ukuthi ngumthetho wothando, okuthanda uNkulunkulu lokuthanda omunye womunye. Mfundisi khona futhi usincedise ukuthi entshumayelweni yentabeni laphayana kuhambelana ngaphi lemithetho elichumi. Siyabalaleli intshumayelo yentabeni esikhuluma ngayo itholakala encwadini kaMathewu sahluko sika 5 uziye kuma kwesika 7 intshumayelo kaJesu entabeni laphana. Kuhambelana ngaphi lemithetho elichumi. Siyabonga lokho kulandela umcabango wona lo ukuthi uJesu kasusi imithetho. Kodwa ulethe ukuzwisisa okutsha. Uyajulisa ukuzwisisa. Uchasisa kabanzi ngokujula kwakho. Yikho lapha ke kuMathewu 5 ivesi ngu17 lo 18 uJesu ufaka icommand lapho kuthiwa i-negative command uthi do not, iBhayibheli lesikhiwo njalo uthi lingathi ngizechitha imlayo. So icommand into okungamelanga kufana lemasocheni xa kuthiwa uyakhomanda akakunegotiate. So uJesu uthi indaba yokuthi abantu bathi imithetho siyasuswa akumelanga kube yinto enegotiatwayo ngoba kazanga kulanda khonokho. Uthi akumelanga vele kufike lasemcabangweni yethu. Yikho esithi lingathi kumbe lingacabangi ukuthi ngizechitha umlayo labaprofeti. kuMathewu 5 ivesi ngu17 lo 18 uthi yena ngizanga ukuchitha kodwa ngize ukugcwalisa ngoba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu lomhlaba kakusoze kudlule ibadlana libe linye ngabe lechatshana libe linye lomlayo kuze kugcwaliseke konke. So ukugcwalisa uJesu akhuluma ngakho lapha kumele akadluli mfundisi uncabalaleli bayadinga ukwazi ukuthi ichachana lelana kunjengo I omncinyane. Ibale uI ukuthi olichatha lokho kube waphela ufana le full stop ukuthi ungabhala uI lapha usukufaka khona. Yikho uJesu akutshoyo khona lokho ukuthi okuyisize okuyinto kokana the smallest okuncane kwakhona uthi akuyenza ukuthi kunjani ukhitshwe. Ngoba ngolimi lweBhayibheli kuyabe kusithi into enkulu khona lokho okuyinto. So uJesu uthi akukhutshwa okuyinto lokho. So lapho uzama ukuveza ukuthi yinto emqoka okunganani ukuthi akumelanga abantu badlale ngayo. Yes. So okunye lapha esikutsho ukuthi nxa uJesu sithi uzogcwalisa ngathi ukuthi yena uyasusa umthetho. Kodwa uthi yena uzochasisa ekade kuvele kungekho kumbe kungazwisiseki ebantwini. Ngathi ukuthi yena sesusa umthetho ngoba yena sekhona umthetho kawusekho. Uthi yena hayi mina ngifuna ukuthi ngiliyenze lizwisise ngcono lokade lingakuzwisisi. Ngizogcwalisa ingcazelo kumbe ngizonika ingcazelo ejulileyo okedlula le kade livele lilayo li. Abanye bathi phela mfundisi nxa ethi uzogcwalisa uthi yena sengumthetho. Umthetho kawusadingakali ngoba yena sengumthetho. Engxenye kuncedisa khonapho mfundisi. IBhayibheli lesikhiwa uJesu uthi I have come to magnify. Ngikhumbula okuyisibukwana lokhana okusetshenziswa kuma library kuma laboratories. Nxa kulamagcikwane esingeke sawabona ngamehlo sisebenzisa khona ukuze sibone ongamagcikwane okungabonwa lelihlo lomuntu. So nxa uJesu esithi ngize I have come to magnify uthi ngize ukuza kwenza ukuthi umthetho ucace lapho ngane ukhanye kakuhle ubonakale uzwisiseke. Siyabonga mfundisi. Siyabonga khona phana sihle siyithathe khona phana. So umagnify njani uJesu imithetho le. Yikho lapho sesiya kuMathewu 5 verse 21 isiya ku26 uthi yena lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo ungabulali. Ilo la lo obulalayo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Kodwa mina ngithi kini ilo la lo othukuthelela umfowabo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Lothuka umfowabo uza kuba lecala emphakathini. So uJesu uthi yena lina ekade likuzwile lokhuyana
singathina ngokuphezulu kwakhona kodwa mina senginika okujulileyo kwakhona lezwa kuthiwa kodwa okujulileyo nanku lezwa kuthiwa obulalayo uza kuba lecala kodwa mina ngithi ozondayo vele usevele selecala ngenxa yani ngoba isono vele siqalisela ngaphi enhliziyweni kumbe engqondweni yikho yini mfundisi ukuthiwa the latter of the law and the spirit of the law kunjalo ukuthi kusokukhulunywa ukuthi umthetho ukujula kwawo kumbe umcabango wawo ngokujula kwawo hathi ukukhangela okwangaphandle so ngoba isono vele siqalisa ngaphakathi so uJesu uthi yena nxa usuzonda umfo wena antu yabona ukuthi ukuzonda lokuthatha isando uchaya umuntu ukuthatha isando uchaya umuntu uyabe usuvele usukhatshana kodwa uJesu uthi hayi vela uqalisa ikhatshana uqalisa phakathi uqalisa ngento leyo ongayiboni ngathi incane engaphakathi ngoba vele isono siqalisa ngaphakathi uhlala isuphuna impande uhlala isuphuna impande njengesihlahla antu yabona isihlahla vele nxa silohlupho wena nxa kumbe ungasasifuni kumbe siphambanisa amagetsi ngiyambona izihlahla ziyaphambanisa amagetsi kumbe intambo zefoni awuthi wena hayi lesi ekela ngihle ngingavele ngiyesiqumaquma phezulu sizahle sife siyaphinda sihlume futhi kodwa nxa ungasasifuni isihlahla kumele uchaye uzugebha impande abanye vele bayagebha impande ahla gebha impande asiphuna sisaphinde sihlume futhi so uJesu lapho uveza impande yomthetho kuMateyu khona phana ngo5 ivesi ngo27 usiya ku30 uthi yena lezwa kuthiwa ungafebi kodwa mina ngithi kini ilola lo okhangelwe wesifazana amkhanuke usefebile laye enhlizweni yakhe so Jesu lapho uthi hayi indaba yokufeba asosenzo kuphela esenziwa ngokusegcikeni kumbe physically ngesikhiwo kodwa uthi yena ukuqalisa enhlizweni ungabona wesifazana umhawukela ufisa ukuya la emacansini uJesu uthi yena usulecala so uJesu lapha uyajulisa umthetho kakhululu ukuthi athi yena sokulula abantu sebengaziphilela umathanda kodwa uyenza kujule ngamandla yes ngoba umfundisi nxa ukhuluma kanjalo ukuthi uthi isono kumele siqalise ukumiswa engqondweni yikho lapho kumele sihle sisitshunwe khona ngoba yikho kulempande yaso khona isenzo sesilandele okusuka engqondweni hayi siyabonga bafundi singathini ngemicabango evela engqondweni siyabonga mfundisi umcabango ofana naye selula umcabango ofana nayo umcabango engahlambulukanga evela engqondweni sizafunda kuMateyu ngo5 ivesi ngelika 33 sisiya kwelika 37 iBhayibheli lithi lona lizwile futhi kwathiwa kwabasendulo ungafungi amanga kodwa gcwalisa izifungo zakho enkosini kodwa mina ngithi kini lingafungi la kanye loba izulu ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulu loba umhlaba ngoba uyisigcabha senyawo zakhe loba iJerusalema ngoba lingumuzi wenkosi enkulu ungafungi ngekhanda lakho ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe ingabe lube mnyama ilizwi lenu kalibe njengalokho yebo loba athi okudlula lokho kuvela komubi ngamanye amazwi lapha siyakubona ukuthi uJesu ucaphuna futhi emthethweni elithumi eyiyo esifunda ngayo umthetho wakuqala okufakaza amanga uhambelana nomthetho wes10 ubese kusithi lo okufunga ngalokho okusezulwini uhambelana nomthetho wesithathu so uJesu nxa elungisa imicabango yethu engahlambulukanga uqonda kanye empandeni futhi ayecupha emthethweni elithumi ukubana ke yiyo esithungamela ukubana ke sibe lemicabango ehlambulukileyo siyabonga abafundisi ake sikhangeleni amasiko isikhathi ngani sesihamba amasiko angagumba imkhuba yabantu kungenzakala yini ukuthi yephula imithetho uJesu wathini ngakho lokho siyabonga nxa sikhangela kuMakho 7 laphana ivesi ngelika 7 sisiya ku13 uJesu uthi yena bangikhonza ngeze befundisa imfundiso eziyimilayo yabantu liyekela umlayo kaNkuluNkulu libambe isiko labantu engcesi ngaqala sichasise khonapho singakayiphambili sasibone kwezinye izikhathi abanye abantu empilweni lapha bayaqhakathekisa lokho abakubonayo bona kumbe abakufunayo bona kumbe amasiko abadala kumbe ababoni ngathi bona kulula kubo kodwa uJesu uthi nxa sesibuye endabeni zokukhonza kasithathi siko eliphikisana lomlayo kaNkuluNkulu kube yilo esima ngalo hayi uJesu uthi sikakuvuma ukuthi isiko lithathe indawo yomlayo kabani kaNkuluNkulu
ibisisiya phambili ithi yona wasesithi kubo ngembala liyayekela umlayo kaNkuluNkulu ukuba lilondoloze isiko lenu ngoba uMosi wathi hlonipha uyihlo lonyoko lokuthi okhuluma kubi ngoyise ingabe ngonina kafe lokufa kodwa lena lithi aluba umuntu esithi kuyise ingabe kunina lokho obungasizwa ngakho yimi likhobani okuyikuthi umnikelo kalisamvumeli ukwenzela uyise ingabe unina ulutho lenza ize ilizwi likaNkuluNkulu ngesiko lenu lemvelo lokuningi okunjalo liyakwenza sesitshengisa isibonelo lapha ukuthi umthetho wesi5 uthi wona hlonipha uyihlo lonyoko so nguJesu okhulumayo so lapha amaJuda bona babesithi hayi kwakulomthetho okuthiwa yikhobani yikho kuthiwa likhobani la ukuthi babehambisa omunye umnikelo echechi wesiko labo so bona babesithi umzalo wabo ncinci sedinga singathi kumbe udinga ichukela kumbe kusekhaya umzalo udinga ukuncediswa wona khobani yena athi khobani avela kusela lutho so uJesu lapho uthi hayi lina seliyekela umlando wenu wokuhlonipha abazali ngokubasiza ngenxa yesiko lenu lekhobani ikhobani le babesenzani mfundisi ngamafitshane ikhobani le babethatha imali enye imali bayihambise echechi basebenzisana bengela mali ukunceda abazali bathi ngumnikelo bephule umthetho wesihlanu othi hlonipha uyihlo lonyoko ikhobani kwangumnikelo vele owabo ongekho ngaphi eBhayibhelini kulisiko labo nje babesebesithi asengihambise echechi badala lani liyabona akusuwangisela imali yokwenza njani yokunceda abazali sokumele siyefika emaphethelweni uJesu yena ngomthetho wathini yena ngokwakhe uJesu siyabonga mfundisi sizafunda kuJohane ngo15 ivesi lingelika 10 iBhayibheli lithi lona uba ligcina imilayo yami liza kuhlala othandweni lwami njengalokhu lami ngigcinile imilayo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe nguJesu okhuluma la amazwi engithemba ukuthi acacile ukuthi kakula ngitsho le tradition engedlula umlayo kaNkuluNkulu abe sesithena ke futhi kuJohane ngo14 khona phana ivesi ngelika 15 uthi yena ke uba lingithanda liza kugcina imilayo yami ngamanye amazwi ke lathi nxa simthanda sisithi siyamthanda uNkulunkulu siyamthanda uJesu kumele silandele imilayo yakhe njengoba ke injalo ugoqela imithetho eli10 njengoba ke injalo yena uJesu ngokwakhe wayigcina yikho ehlala ethandweni likaBaba singakaphethe bafundisi simfuna sikhangela indaba ekhanya igcwele eBhayibhelini lapha indaba le balaleli indaba yesikhulu insizwa enothileyo siphinde sikhangele legqwetha ukuthi bona laba abantu uJesu nxa ekhuluma labo ngomthetho kuthiwani ake sithini ngamafitshane uMark ukhuluma ngaye uMathewu ukhuluma ngaye uLuka laye ukhuluma ngaye kodwa sizabala legqwetha ekuluka ngo10:25 lo26 sithi ngamafitshane nje bafundisi sibambe isikhathi sethu siyabonga uMakho ngu10 singafunda kuMakho ngu10 verse ngu17 sisiya ku22 kodwa ngizafunda mina u19 insizwa enothileyo yabuza kuJesu ukuthi ngiyenze njani mfundisi olungileyo ngiyenze njani uze ngingene embusweni uJesu wathi uyayazi imilayo kuverse 19 ethi ungabulali ungafebi ungebi ungafakaza amanga ungadlelezeli hlonipha uyihlo lonyoko so lapho uJesu siyabona ukuthi uqamba imithetho engusikise ekhuluma ngokudlelana labo bani labo makhelwane ecaphuna khona kanye emthethweni eli10 so uJesu kazange afundise ukuthi imithetho eli10 ayisasebenza kodwa nguye okhuluma ngayo lapho ukuthi imithetho uyayazi ndoda ithini abe seyiqamba ungabulali ungafika umbisela khona ngale emthethweni eli10 so uJesu kazange athi imithetho eli10 ayisasebenza kodwa wakhuthaza ukuthi igcinwe njengobufakazi bokusindiswa komuntu kumbe bothando lomuntu kuNkulunkulu lakwabanye abantu enxa yemfundisi khonapho singakayi umfundisi uCK wohlu uqede ngendaba kaLawyer ngithanda igqwetha lapha isazi umthetho siyabonga igqwetha ngo10 igqwetha ngokwayo uLuka ngo10 lapha wothi ngifunde abe sekhuluma lapha ithi yona ke kwasokusukuma isazimlayo simlinga sisithi mfundisi ngizakwenza njani ukuze ngidle ilifa lokuphila okungapheliyo na wathi kuso kulotshweni emlayweni ufunda kanjani na saphendula sathi uthanda inkosi uNkulunkulu wakho
ngenhliziyo yakho yonke, la ngomphefumulo wakho wonke, la ngamandla akho wonke, la ngengqondo yakho yonke. Lo makhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Verse 28 wathi kuso, uphendule kuhle, yenza lokhu uza kuphila. Hallelujah. Siyabonga. Hayi indoda le iyangithathekisa kakhulu. Ngoba esikhothi lawyer. Yaphendula ngendlela ejulile. Kodwa ungakhangela kuhle lapha iyabuza kuJesu ithi yona ngicabanga ukuthi indoda le encenye yayibona ngathi encenye kule enye indlela yokuzuza impilo engapheli. Kuthiwa yayimlinga. Yayimlinga. Ingathi yamhlola ngoba amalawyer athi ngabantu abafundile. So indoda lethi ngiyenze njani ukuthi ngizuze ilifa lokuphila? uJesu kamtshela into entsha. Uyamtshela indoda wena uyakwazi emlayweni kulotshwe. Ubala njani? Ufunda njani? Abesisithi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho, sifisela ngale futhi emazwini kaJesu athi wothanda uNkulunkulu ngamandla akho onke, uthanda umakhelwane njengoba unjani uzithanda. So kufinqwa futhi imilayo enjani elithumi, ukuthanda uNkulunkulu lokuthanda umakhelwane. Abesithi yenza lokho uzaphila. Hayi siyabonga mfundisi Sike. Siyabonga mfundisi. Ungananzelela lanxa singafunda la kuMathewu laphana indawo efana nayo ensizwe enothileyo. Mathewu inxa ungayiqambe. uMathewu ngu19 ivesi ngelika 16 kusiya kwelika 30. Lizananzelela ukuthi isazimthetho le insizwe enothileyo leyi yena i-theoretical part yomthetho wayewazi, kodwa ke okwakungekho i-practical. So uJesu abesemtshela ukuthi njengoba ke usithi ugcinile umthetho lo kusukisela ebutsheni bakho kuze kube khathesi, hamba uyenakakela abayanga labampofu. Yiyo i-practical uJesu adinga ukuthi emthethweni kumele sithi nxa umlimo esibusisile sinakakele lalabo ababengabusiswanga ngendlela esibusiswe ngayo yokuveza uthando komunye wakho umakhelwane wakho. So ngenye indlela uJesu wamnika indlela yokuthi ukuphila akhona ukwazi nje amabala kodwa ukuphila umele uphile bana kutshona. Yes. Bafundisi siyabonga kakhulu ithuba, balaleli siyabonga kakhulu ithuba esibe lalo, bekuyikuthi siqale lani kutshengisa ukuthi uJesu wawugcina umthetho, lathi nxa simthanda uJesu sizawugcina umthetho wakhe. Kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo kundawo efana nayo. Inombolo zocingo ngizaziphinda njalo 0718444196 0718444196 0786204000 0786204000. Sithanda ukubonga, sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo. Inkosi ibe lani. Siyabonga.